Atara whātula Samoa Entertainment TV mai a pia maana tamua le mei ko itula. E valus fulwafe tala le tupel fal tupel AN said. Oro tua ia isa tamaita I whaingar wenga le fal tupe. O ili mo leo leon ta upul nei na ua matu ia el pulenga le AN said. Peitai. Na ta ufa ala wa itele mai ele sui komsina on tangar wenga leo le sunga pali I Mona Lisa Keti. Ilana feilo ingam tu stala ile solulu le vaya sonei. Ol tamaita ile tolus ful valu tau sanga ma ua whaia iai mo lianga wha asoli tu la fono e leo. Ile vaya sonei na ua o atul wha se al pulenga le fal tupe. Ol tamaita e watua ia e pe on wha iloa sui komsina. E mai I se afio anga I savai I maupolu nei. Ua mo lia le ngaoi au ave ai matangata whai ngā ruenga. Mai alo te tala I tua I tutu unga wha apitoa e tali ai lea so sfulu al masina fo te sema. E tula ia I lumo al wha amsinonga maa walunga e tali lona mōlianga. Olo maa salomia e sili atu le valu sfulu a fe tala le tupe. Olo o a afia is a wala wha soli tu la fono. E le fitu pe valu leo e sili atu. Sa wha ate ama ia lato ngā luenga li silia maltau sanga taluai u wha aunu lato tangi wha sanga ile mta ngā luenga leo mwhal pui. O nā tangi e au fiai maltau sanga I lato wawa noa ma ia tutongi umatu taimi na wha amalo lope na tutuli ai lato e au noa man mafu anga tatau. Peitai. E iei leo wa umana so ala upu le mata upu ma tutongi iai taimi na le whai ngā luenga ina ua mawane e se sele mafu angan wha amalo lo ai. Ai ua whaamaunia mai le fionga le minista o tanga luengo leo mawhal pui. Le fionga whawalo le whau Harry Schuster ina ua tātou fasilingia he moni. E toa tele leo ele iami o tonu mafua angana tuli ai. Mai ua avatu uma ile komsina le sunga awa paau e tanga iai whaapena fo ile official lo ye sili. E mta upu e saol tangata ye fo mta upu o ro mawane lava I whaumau ngā leo. Sa wha ama vai ano ia le leo I le taimi na whai eile suenga ma mawane foi o lo o iai mo li maue wha amao ni aile mafua anga o le wha amalo no. La every day o le komti foi de a tintola na pre-employed ta ka la komti pare ye hoi kite do ia whai suenga ale panel la ia leo. And no kite suenga like people who resign. Then ele suenga leo whai but they resigned while that was spent. But from the result of the investigation whai foi ele evidence a police support ile allegation. E iei fo ile mta upu ise tamaita I leo. Na wha leo ngā umail wha amsinonga mōlianga na wha asanga iai peitai. Sa toe fo iane le teine leo lea I lana ngā luenga aile Italiaina. O iei mta upu po tangi ia leo o atu le ofiso le lo ia sili. Ma whautua I naile mta ngā luenga e whai se le lenga wha maoni po le settlement. O nā le lenga e pe on sao no le fiongal minsta e au fiai. Le totongi o taimi o leo na tutuli ese ai malato ngā luenga. Fua le taulu ungol suenga na whaia. Ele komsina fou, o lo tula I mai nei le foe le sunga awa pa au. E o atu ile se fulu leo wa tal sanga toi fio atu tonu e whai ngā ruenga. E amatala fia fina nei le tau wanga si wafi wha ale wao malo, ale ai lao klap ilo na no fuanga fou le malayo tuli si apia. O le tau wanga wha ale wao malo le amatala fia fina nei o le wha mantunga fo I leo le atoanga, o le lua se fulu o tau sanga talu na wha avai mai sa ilinga siampini o si wafi wha ale wao malo I Samoa. O le tau vanga o le tau sanga le nei o le a tau vai foi, mata maita I mole taimi mua. E sa ili siampini e foi la tau, mai uaftai toi nai, ma le aso wha ale wao malo te atua I sa wanga wha sanga I ta maita I. Ua ilongo fie ai Samoa ilana si wafi o se vaenga o lana ngai whanua e se mai e foi, ianga nua isi e tumotu. Ma ilona wha vai mainga I tau sanga lua o lua, e le fionga leota, lene leota, o lana ia lava fo I lea leni o le sivafi, ma amata mai aila na ailau klap. O whamasino le tau vanga o le neitau sanga e au fiai, le fionga nganu malemana Patrick Rasmussen, matango fie kome fia ngai mali ima David ngaleai, ua whaatolu o na avea masiampini tau vanga whaalvao malo le sivafi, I le Polynesian Sene I Hawaii. O le tau vanga il malayo tulisil ele el fau, amata atu na neie o le pole stonai, o lo te tala I le atunu ulau tele mo mai moanga, ina ua te le awanoa mo tangata uma. Ua mawhai ele mtanga luenga o leo na sa ili lava ila tol fo mai su e whapitoa. E whaiata o tonga wha soli tu la fono tino maliu mai maliu lilo.
Mawhaamaunia mai le fionga le sugum Sene le sunga pali I Mona Lisa Keti e wha maliu lilo. O ro o tau fia tino le whalmaliu le tupua tamsese mea o le mtotua. Na ia tau le au whaasalau le vai aso neiso o tanga ruenga o leo mwhalpui pui leo a fiti. Ma se fō mai isu e whaapitoa mo Samoa. O Iuni o le tausanga nei le ana tala noa el komsina mtanga ruenga o leo le fionga awa pa aulongo I tino Filipo. Na o fō mai ai el komsina mtanga ruenga o leo a fiti. E la tau te fsoa ni mai se fō mai isu e whaapitoa staimi mana o mi ai o le tātou tunu. Ma le taimi fole na mawai se whailoa I ngā whaaulo mtanga ruenga o leo a fiti. Ma whaaulo mtanga ruenga o leo a Samoa le whaale leia lea. Po le ati na ina o su enga whaal tu la fono ai o maliu lilo. I se whaamomonga ma lipo te whaatau sanga yu Leilua o lua tasi a Iuni lua o lua. Ai komisio toi fuata ina o tu la fono a Samoa. Ro whaamawina ai le whaia le fionga te maitai pālami a fia me na o mimta afa. O loia sili mar kāpeneta ni ngā ruenga whaatino whaopopo. E pei o le tāl sanga le ofiso loia sili. Mo se fsosoani al komisio toi fuata ina o tu la fono a Samoa. Ile mai ane ai o le whainga pālo talau tele lua o lua tasi mo le whaatino ina lea. O ni suenga. Mani ilonga ni ta upu wa leto e mo mia. O ne ngā luenga fsosoani sa wha mai a umai tono le tausanga le nei. O le lona lua i o ngā luenga whaopopo. O le toi ina leo tu la fono tau whanua. O le ne ngā luenga sa tu ina mai le official lawyer sile whaatino aini suenga. Ma ilonga ta la whea ngai mo tu la fono tau whanua. Ma o atuai, i se tūlanga e ono tūsia i se tuunga o ngā luenga whaatino. Pe a ta la whea ngai. Sa mana ia le ngā luenga tele ma fuafua I tu tonu le fuafuanga au tasi komisi e le lua whelua tasi lua o lua lima. Ei tai, e o mail taimi nei, e le ia ise tuunga o ngā luenga whaopopo ua tu whaatasina pe tau lima ina foi mo le neim ta upu. O le isi ngā luenga e tolu i ngā luenga whaopopo o lo tonu o whaamaunga le reporti whaatausanga o le tu atu lea o se whautuanga le ofiso tu la fono whanua maswafa lua o lua. Male tu la fono pulenga whaamsinonga I le ofisa o le loia sili. E whaatatau I le whaawinga ina lea, vaenga o tu la fono ma I la tau e patino tonu, le tōwhia ina o whaamasino o whaamsinonga whanua maswafa, ai mai se o aia inga o soloa inga ma le tūsia ina o tu la fono. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mana Samoa le koiaso, haopopo ngā taiao I le alofa o le tua whasoifoia.